Tinio chung rosastere parao phaiha omopur ganao. Tipra mothani leaders rok jur jabardasti khiye TPF no surrender ri-po surrender khiye tuimeya omoni boye tinio brau kaupimani surrender rimi hiye tre party ni surrender rimono TPF ni surrender rimi hiye kaupimani social media viral khemono tuye tinio TPF ni adongro press meet khiye kau saklaimo ni sapap tang kasay phaiha विशेष के आइनि टिपिएफ नि ताखुरो फेमो बसां खाकाय तिनिरो फायो तिनि जोइनि प्रोग्राम 10 परिवार फाया 22 ता भोटार्स दङ प्राउन लगेवो खाकसा जतन खुलुमखा जत लक्ष 12.5 लक्ष टिप्रा सारनि फाइसिं सकां पहिलावो टिपिएफ नि प्रेसिडेन्ट हेड फाउन्डर सिनि पिके मेडम नो आं सबानि सेलुट जेफार थांनाय 28 तारिख 12/2021 आज जरावो जे शास्त्री राय कामी आज जगावो सिनि रांसाकनि ताकुकताय बुकुकसं हायगाबा सिनि टिप्रा मोथासं जे अ जगावो मीटिंग खालायफायमनि बिस फासिंगो आज जगावो बर भाइखे भाइरल खालायखा आबनि बागै आं बेलाय आनि खाबो किसना दुखु नांगुनि हायखलाय बाय मले TPF ni member rok je o jagao surrender khlaibu hai kaba borok bai samil ing borok bai yak ramuibu nui samani abo bebak no tatal abo ang jotto jagao no je kapru primary hundi kapru kami hundi saistri kami hundi ang jotto jagao no ang visit khlaibi paijak khlaimani bisingo ang already ang full no ang abo update makha hani bagai abo belanya tatal no ang kisep sabu sanai jotto tongo BJP and CPIM az jagani members rok sudosi aro jaga klaibu pia aro kapro primary ni kaisa kaini tongo kaisa tongo borongkha bohongkangke family ni problem no toibai age pro bo TPF no pia bo suspend mazak bo tini jorawo TPF bo kuno kurui TPF bo kuribo fiabat mi abro surrender khlaikha o jorawo ang TPF ni members ni bo saka abo tatal bo TPF bisingo bo kus kurui na di sastrai parani ingaibu sastrai primary ni ingaibu koyekjon jongnobu abo bo TPF ni members ya bobo haino pura puri tama party khaitang bon ang samaya fiaba TPF ni members bongya haini bagai borok sudano TPF hunui gosewi phaimani je a meeting go borok samani aborok beba mo tata sing oro jaga jotto jagao sing visit khainai ja mar sapuni TPF ni members thangoi a jagao surrender khlaimani tini jora sing nugya haini bagai pura puri TPF no baikhe bo daud khlaimano baikhe bo kakluk mano baikhe bo tola sukluk mano abono nainai tongmani jorabo abo hairoke kisisa rajnitik ni beparo abo borok khaimani abo belai chaya jotono jar hasamani jaga thango thik ne angmono manebu angmono bisas khlaibu ba poito sabo fiaba CPIM ni phai TPF ni saka BJP ni phai TPF ni saka sini TPF ni members ungui tongkhang khangke tini oro sastrai primary ni sini abo tongo Mizoram bo TPF ni ungui general ni publicity illegal babe abo kok samani rok belage khana thogya hani bagai ang tini press meet ma phaibu angka ang tai kok kabang sawat thangya ani ungklo sanai tongo borona ang jora rawani bagai ang je samani on ang kok thakse jotono sari kaham tinio chung press meet o ma phayoni karon ha mia 28 तारीख Desember 2021 अमरपुर ने शास्त्री पाराव केहा तिप्रमो थाबेखे दुई दुलिया मो प्रोग्राम साढ़े 3टा
jorang nai সম্ভবত aro jorao je tipra mo thani bro ni thio cylinder khemo ko chung nu ha social media de aro cylinder khene ke bajona tung hi chung nu ha karo ni siete TPF ni members total aboke TPF ni members ro se tipra mo thawo cylinder ha ye pura mane viral no ha social media wo eke abon nu ye chung khatung thoya khema tumun ba ye tini yo chung social media wo tini press meet chung sanma baiddo mau ha abon waiso ha chini TPF ni members de aro bajona butar aro total chini le thangpai khna yang chung ha aro nai ne mi ke ha pho aro chini TPF ni members kroi tre je bro aro TPF ni members bajona brown thio cylinder khe tha ha he samabo jotono coffee tre tatau abo chung strai se ge siu mami bro aro cylinder ithio chunu wo CPM khenero khetre BJP khenero basi jotro saro bara lokhoro no chung bono kokcha imchu now boim thaimano siela ne nangnai boim thaima se chungno phiuknai boim thaima jodi se chung rom ru me yake somoi tosni jora tosni chung bono rom ru me yake chini tripura ha trebu birmano kletma tu tre chung du tolaw klai su khauye tre bacha khome yake chini pura tripura ni saro bara lokho dumo dofa salhak ma ni mani jora tu ambo e chung chene nangnai mano thaha hi thaha ne orthotma ambo yang bangko sani na ya nangming ke buskang ro chung salainai nalainai abodi kau thairo le chung bangma no phnai tu ambo e tini ang social media chung ma phaimo ni karon le bose mami chini TPF ni uporoba stop bro ke kofisa alkar party ni bro cylinder ri phaipho TPF ni bro se cylinder yo hie sapi abo chung siu abo ni ba e chung kha tong thoya abo ni ba e chung press meet ma phayo tinio bajona budar phaiha abo din ke chini TPF ni bro jotro ajang thapai tha ha yen kha bai re man bo pan ro bro budi ki samu tamo abo sampurna batpa coffee abo chung siu abo ni ba e jotro siela ke hamnai tinio bo joto bro ni bodai khinma waisu mu bodai khinma bro ni samu tamo abo jotro chini tripura saro chung siela ke hamnai ambo ye chung bono samchu chini ha ke chini sason chini odika abo chung nai nangnai ambo ye ang tre kau laru ya tini chini loge bo to tini Udaipur division Udaipur Maharani division ni chini GS tre chung bung CWC ni member ho tongo chini sar Potma Kishur inge tre youth ni assistant secretary bung pho tongo ambo ye chini yo chungno logeri ye thaimoni ba panrawo chini sar sono ko ambo ye chung boino sian nangnai boima se chung sian nangnai chini logo te ne nangnai abono chung saklaim chumo ha jotono sari kaham te TPF ningai sara 12 lokho chini tiprasa borok to phano social media ni tei jeng tin kisisa message rowani eba ke awai mong khaiban thangi tongo tomani ke biafro Amarpur Sasrai kamiwo ti pramothani ngai borok mitin khaileka tero jaga borok saka TPF ni ngai 22 jona borok ngoro surrender khaika hame kebono sing surrender khaima nugui social media tini sing nugu social media tini sing kaha ke video rok nai lekha ngkha jaga wo sing video nai bai pailia primary ro visit khaiui Sasrai primary Kafro primary obo ke visit khai nai ui sini TPF ni borok no khorok safano nubia sing tini press meet ma phaika
সারা ত্রিপুরা বরক দফানো বরক সোশ্যাল মিডিয়ানি মাধ্যমে দালার সাইতमनि नुखा आबनो जों गोबैनो सिरवानि बांगो दिनि प्रेस मिटो माफायखा तमानि हमले गोबैसि गोप्लाय इंगो हनै जों साइमोन सास्रआव बटं ते भगवान श्रीकृष्ण बहु सालांमानि दं मिथ्যে দিয়ে কিছুদিন পর্যন্ত সফল হওয়া যায় কিন্তু সত্য দিয়ে প্রথমে কষ্ট হলেও সফলতা ধরে রাখা যায় আজীবন অমহাইকেनो সামানি दं फियाबा जों नुखा बरक जे फापातिनि फायो कायसा संगठन खायलांगे जे फापातिनि थांगो राजनीतिकबा हायफानो सीपीएम नि थांबो टीपीएफ बीजेपी नि थांबो टीपीएफ कांग्रेस नि थांबो टीपीएफ नि मुंगनाव इमान सारेन्डार नारो अमहाय सारेन्डार नारो मानो जों जाजाग्लिया अरन जों नुबै मानखा टीपीएफ हातै दफानबां सामं खायथानिबो दिनेस बरक दफानि अ हानि भूमिपुत्रनि पलिटिकल राइट्स एबा राजनैतिक क्षमता खायमावानि जुग जुगरमै दं थांमावानि अमनो टीपीएफ जों सामं खायबानो बरक दालार फाकि सावै केबेंगै टीपीएफ नो दामा सापा खायबानि नाय दंमानि नुगो आबनि बांगै जो कयनाय निरो पुइतो ताथांगि अमहाय कायसा जागासिनियाना जे आंवान सकमानि तिप्रा मथारनि आलगा जागा प्रोग्राम खाइ बरो जयनि प्रोग्राम ना खांके दुइनि बरकनो नावैफानो सीपीएम कांग्रेस न सारेन्डार नायफानो बीजेपी न नायफानो टीपीएफ नि सिहनै नामानि ओंखो नावै दंखाना ताक जरा आबनि बांगै पुइतो सादि सोबाबो गोबो